Gera kuco yavuze nzogera naho yambwiye kuko Imana atari umuntu wibeshe iyo ivuze biraba yategeka bigakomera nifite ijambo rya nyuma kuri njye. Iyi ndirimbo ni nyarwanda. Agace nkundana ni iby'undi. Mwiriwe mwese abadukurikira turabasuhuje. Twongeye kugaruka mu kiganiro ari Cece na Gugu. Intumbero nyamukuru ni kino kiganiro ni kubaganiriza ku byerekeranye n'urugendo rwacu kuva dutangira mu 2020. Rwa rugendo rutoroshe rwarimo ibintu byinshi bitandukanye ariko turashima aho tugeze. Noneho nyuma yo guhagarika season ya mbere twitegurira season ya kabiri, hari byinshi dushaka kubaganiriza, harimo urugendo rwacu, harimo intambamyi twahuye nazo, harimo maybe niba harabayemo n'abafatanyabikorwa nabo tubamentioninge, nanone tubararikira kuri byinshi bitandukanye byo muri season ya kabiri. So reka twakire Gugu ariko abanza twibwire ku mazina yiwe nyakuri. Je nitwa Gutegura nkaba nyine nitwa Cece. None hano ku ruhande rwanje turi kumwe na Jean de Nshimimana ariko yahine bahita bava mu nija Gugu cyangwa Gugu. Bisobanura Gugu. Gugu. Sinzi niba hari n'abandi. Amazina Gugu ni amazina niswe na nyogokuru ubyara mama, kuko abenshi babyumvise muri movie baravuga ngo mbese ngo Gugu wenda nakazina natiye ahandi hantu, ariko from kivuka nkimenya ubwenge ni izina ryanjye, wenda ni izina ry'amateka ko nabanje kuryanga waninyitaga ntabwo twabyumvaga kimwe, ariko Gugu bisobanura nyine ni umuntu w'amahoro, kuko inuma ziravuga ngo Gugu segateke Gugu segateke. Kiri kuri ico kintu cy'inuma abantu benshi bakunze kwibaza ko izina ryo ryavuye kuri yandi ngo bye bye ngo Gugu, ariko nagaribye. Anyway, karagaciyemo reka dukomeze naho twari turi. Gugu, kibazo cya mbere kivuga biti mu rugendo rwacu rwa Irish Rwanda Limited ku batari bayizi rwatangiye ryari, ibitekerezo byaje ryari, so watangiranye n'abandi, ibyo byose ni ibintu ushaka kugenda utubwira, ariko reka duhere ku cya mbere rwatangiye ryari. Amarakoze ati urugendo rwacu rwatangiye ryari, twari kumwe gateka twari kumwe rwatangiye tariki 21 z'ukwezi kwa 9 nibwo episode ya mbere yagaragaye kuri Ikiriyo Rwanda TV. Abantu benshi ariko baza kumenya ikiganiro cyanyuzeho cya mbere cyavugaga ngo mwige kurongora abo mukunda, ngo kubera iki murongora icyo kiganiro waracyumvise cy'umubyeyi Agashami Dudu, umwe mu bahanzi nyarwanda tumushimire cyane, tutabura gushimira nk'umwe mu bantu babaye open muri nibo badukoreye ceremony nibo baciye akagozi gafungura channel yacu, kuko ikiganiro kiriho cya mbere twagikoranye n'Agashami Dudu, ni umuhanzikazi w'umumama dukunda cyane, akaba no mu Kenya benshi bamumenye nka Mama Kavini, Mama Tony. Niwe twashize ikiganiro cye cya mbere mu kwa 9 tariki 4, ariko filme ya mbere episode ya mbere yasohotse tariki 21 z'ukwezi kwa 9, ariyo navango twatangiranye n'abantu 9 muri iyo episode. Mu by'ukuri urugendo rujya gutangira mwabonye ko rwatangiriye kuri Gugu mu cyaro peke yake cyangwa se ari wenyine, ruza gukomeza rugageze mu mujyi. Ntabura kuvuga Dr. Mama Teta, mubyeyi nawe umwe mu bantu navuga batubaye hafi dutangirana nawe, kuko iyo ubonye utangiranye n'umuntu mukuru, abenshi bagiye babifata nka hari imikino turimo ntibumve ko ari ibintu biri serious, ariko iyo ubonye umuntu en plus wize medicine akaza nkakora tugatangirana nawe, afite akazi ke ni umuganga, byanteye imbaraga, ari mu bantu bankomeje, numva ko urugendo ntangiye koko hari miki, numvaga ndi kumwe n'umuntu umfashe mu mugongo ukunkomeza. Haza kwiyongeramo bari abantu bakuru ba Dudu, ariko ntarajya kuri ba Dudu. Muri abo bantu 9 harimo
mama Teta, harimo Goreti sister wanjye mu cyaro, ariko by'umwihariko ntaragera kuri abo bantu bose. Tukigira igitekerezo yaba umukameraman uri hariya, ariko Tito wavuze akajwi kawe kakumvikana yagize gutya, ariko ibindi byawe ntibihejwemo ahantu urumva urikeneye kujyamo uri kubitemo. Afia ntamwibagiwe, Jamali, Peter, nabo bantu twatangiranye episode ya mbere. Kiri ku bakinnyi hari ukuntu wije kuvuga ngo umumama uri nzu w'umudokiteri yitanze akaza gukina, kumva ko uretse no gukina akagutera intege. Ndibaza ko kwiga ni nka vocation, sibyo? Hama gukina bari passion asanzwe ifisemo, ariko hambavu y'ibyo afite ibyo yakurikiranye. Nubwo abiciye ku ruhande nawe ubwiwe ntakora mu gusa, afite ibindi bintu akora ku ruhande, sinzi impamvu utashaka kwitubwira. Mama Teta nawe ni umuhanzi, ni umuririmbyi, nyuma y'ubuganga, nyuma yo gukina filme ni umuhanzi. Afite indirimbo yaririmbye ngo u Rwanda rutanga abageni, ngo muri Afrika yo u Rwanda rutanga abageni. So nibyo, ariko nanone nawe ukina movie ngo uri script manager, nubwo utari bwabivuge, ariko nanone ikindi mirimo ukora ku ruhande, ibyo nayo ni abandi mwabonye dufatanya muri filme. Nyuma ya filme nkora indi mirimo. Filme mwambonye nk'umukozi wa Gateka Features Cece mu rugi we no muri office we, mu rugo ntabwo nabaye umukozi. Oya, mu rugo namufashe n'umwana wanjye arampimukiye. Akazi nkora mu buzima busanzwe kanza kababwira mu kindi kiganiro kizakurikira. Nari ndabizi nibanga nashobora kubivuga, ariko afite kandi kazi akora ku ruhande. So dukomeze nguko abo mwatangiranye twabumvise. Eske muri abo mwatangiranye hari abo mutakiri kumwe? Mu bantu twatangiranye ko twari timu y'abantu 9, nta muntu n'umwe tutakiri kumwe. Y'abana bagiye biyongeramo, timu yose turacyari kumwe nayo, nta muntu twashizemo. Ubu ngubu twashize hanze ya timu yose turacyari kumwe nayo, ahubwo twagiye twagura timu tugenda twongeramo abandi bantu batandukanye. Ntekereza ko n'izi saha ariyo mpamvu tugeze kuri timu y'abantu 30, bari kuburamo abantu batatu baziyongeramo, twa 33 timu tweta duclosinga imiryango. Okay, murakoze, murabyumva. Abatanga kandidatire yanyu mwihutishe cyane kubera ko ibintu byakazi. So noneho watubwiye ngo video ya mbere yagize hanze tariki 29 2020. Ubu ni kuvuga ko amezi abarenga amezi 6 yarangiye tariki 15 z'ukwezi kwa kabiri. Aribwo babonaga episode ya mbere irangira. Episode ya 23 irangira. Mu by'ukuri yarangiye uri hehe? Muri gereza. Mwaravugaga ngo yajanserereza ngo waransererezaga ngo turi gushakisha umuntu turi hamwe nawe. Nanjye ndi kubana n'umuntu ufunze. Okay, ni bibiri. Kuvugana n'ifunga ariko byotuma. Nande ndi kuvugana n'umuntu. Sinzi niba kiri. Okay. Noneho ubwo ni byiza, si benshi batangira ngo bagumane muri iki kiringo, nubwo mu mbabona amezi 6 ntaba ari make. Kuri field duhura n'intambara zitandukanye, nawe bimwe arabizi. Noneho kubona umuntu ashobora kwihanganira buri kimwe cyose, ni kuvuga ngo twatangiranye n'abantu bashoboye kandi bashobotse, kandi aho bari bose n'ukuri kuhaje basohoje. Noneho reka dukomeze. Ubwo nyine mwatangiranye gufatanya abafatanyabikorwa nabwo twatangiranye n'amafamiye atandukanye. Nanashimira kuri uyu munsi nibo ba mbere, ariko nk'abafatanyabikorwa bibanze cyane nashimira, sinabura gushimira Kingdom School batubereye abantu navuga ngo n'umubyeyi n'umumama. Ura mumama umurebye navuga ngo atubereye umubyeyi muri filme. Yabaye umubyeyi wa Iris Rwanda, abo umubyeyi wa filme Ikiriyo Cy'urukundo. Uretse ibyo twabonaga muri filme, ndabyibuka ukabona episode ya mbere ari mu bantu bavuze ngo Jado courage, atubwira n'icyo gukosora, sound kuvugira hasi, mwongera ijwi, mwongera nibi, ariko biteye agahinda vraiment, ariko mu birimo neza. Kingdom School ni ishuri rifite gardienne, rikagira secondaire,
kandi rifite boarding rifite ahantu ko abanyeshuri bakwiga baba niwe mufatanyabikorwa twari dufite nakwita mukuru kuko yaduhaye office ebyiri hasi no hejuru ahantu my boss yakiniraga ntekereza ko ari mu bantu ba mbere. Uwa kabiri nabwo twari dufite ni Lipia restaurant, imwe mu maresitora meza mu karere ka Musanze, resitora iri hafi n'urusengero rwa ADPR Muhoza. Ukijya kuri ADPR Muhoza ukareba uzamuka ni buryo ni ibumoso bwawe, niyo resitora navuga ubasha kugeramo yaba inkoko yaba buri kimwe cyose wifuza bakwakirana. Urabizi ngo niyo nabivuze rero ngo watubwira price hari iconzi ni kimwe cyo inkoko yonyine bayicuruza, washaka ikidari, washaka kuguru, washaka buri kimwe 1,500. Noneho yabiri kumwe n'ifiriti, noneho nawe urabyumva ni bibiri kandi pe nico wogenza nazaga ariko ataragira kure cyane. Watubwiye Kingdom, utubwira na Lipia, aho hose haherereye Kingdom irihe, Lipia irihe? Kingdom iherereye uza werekeza i Kigali utaragera kuri station, ugeze kuri station Kobiri unyura umuhanda uri ibumoso bwawe ni ibirometero hafi nka 2 kuhagera, moto na amafaranga 300, ariko iherereye mu kagari ka Cyabararika umudugudu ni Kabogobogo naho ngaho. Kandi ntekereza ko ukeneye kujyana n'umwana wawe muri Kingdom School ni hamwe mu hantu turaza kwerekana nimero zabo mu kiganiro kugira ngo ibintu byose ukeneye kujyana n'umwana wawe umutwareyo yigeyo. Lipia restaurant nayiherereye mu karere ka Musanze hafi na ADPR Muhoza, neza hafi aho ngaho. ADPR Muhoza nta muntu utahazi mu karere hano muri uburyo wa Musanze. Icyambere nakubera no kuzahasanga abantu bakakwakira na yombi, buri kimwe cyose wifuza baragifite, ntago bakora demarche ngo baje kwishaka handi. Sohokana n'umukunzi wawe, genda bifate neza, uhiyakire saa 6 mu gitondo, bafite buri kimwe cyose waba wifuza. Ikindi kintu bibagira amasaha ya buffet anytime, ukugiyeho ibiryo biba bihari, gushika amasaha yo gufunga yabo ageze. Turabashimiye cyane. Ntarataruka ngeze kwa gatatu kwango ni inkute, tugeze kuri BNB bed and breakfast. Nayo nimwe mu nzu nziza yubatse neza na appartement iherereye bavuga mu Gifaransa appartement. Okay. Iherereye mu Kizungu, turaje ko turiga iherereye mu Kizungu. Uzamutse mu muhanda mushyashya w'amapave uturutse Nyamagumba ukazamuka, naho na ahantu hari inzu nziza navuga y'ama etage agerekeranye, ushobora kuba wakoresheje ubukwe udashaka stress zo kuba wagenda mu rugi wawe cyangwa hehe, ukaba hatwara umukunzi wawe mukaharuhukira bukamara nk'ibyumweru 2. Bafite inzu nini cyane, ibyumba n'amashambre, ahantu heza cyane waruhukira n'amasaro. Aba nabo baradufashije cyane ko baduhaye inzu yose hasi no hejuru, bed and breakfast, grass BNB. Bless you so much. Namwe ntabwo nakwibagirwa bakane urugano Virunga Paris, ari naho hantu tugize dute turi. Ibi bintu bidusomere sasa rero byari amatsiko. Hano baratubwira address yaho aho muhasanga, aho twicaye no nangaha ariho. Yeah, address iravuga ngo ni from Musanze town northwards to the sea, opposite Meres Gate station, kuri nimero 207. Uyu ni umuhanda icyo bita street road, go street like 1 kilometer until you see kugeza ubu. Yeah, yes. House number 6 uhagarara. Yes, ni inzu ya 6 uhagarara ku muhanda, hari akapa ka 215 ni street road. So niba sinzi niba cameraman yabasha kuzuminga bino bintu, hasi hariho haravuga ngo stay hour. Somera wo bafite restaurant, nayo ni restaurant nziza, bakagira buffet, bakagira group guest, bashobora kwakira nabo famille, bashobora kwakira abantu bari kumwe mu butumwa runaka, bashobora kwakira ba mukerarugendo basuye Parike Nationale y'Ibirunga. Ni ahantu heza, ntekereza naho na appartement hasi no hejuru, ariko ni ahantu hanini cyane naho wakwifata neza. Hari abandi hari buze kurenza ingohe Wisdom School. Hari akarimo kabone narafashe mu Afrika bavuga Wisdom National Primary School, tera imbere washizweho n'Imana. Okay, ni Imana yibitse
iherereye mu Gashangiro, naho ni ikigo cy'ishuri watwara umwana wawe akiga ubumenyi bwose. N'abantu badufashije cyane, ariko harimo na Apetina Cafe Shop, hamwe habera anniversaire ya Miss Rwanda ndi Burundi. Murakoze. Nubwo ushaka gusimbuka, hari impamvu ni jewe ndikunda kubaza. Turihuta tujaye abantu utarababwira nihe, sibyo? Audience dufise bamwe bashobora no kuba batahazi. Nihe haherereye he, umuntu yahasanga he? Ikindi naco kuri Wisdom School abanyeshuri bafite amacumbi bashaka kubamo. Yeah. Wisdom School ifatanye na Apetina Apetina ugera ku muhanda uzamuka Kamuzu, uzamuka mu Kinigi, uzamuka like 2 kilometers cyangwa kilometer imwe n'igice, ukabura hageze yubatswe ku muhanda neza. Naho buri kimwe cyose wifuza kuri iyo restaurant urakihabona, baradelivaringa, bakohereza ibiribwa, amafunguro aho waba uri hose babikugezaho, cyane ko nabo n'abantu ukeneye ko gutanga komande y'ubukwe, nubwo ubukwe babuhagaritse muri periode turimo, ariko bafite jardin nziza cyane. Mbese niho hantu hambere wakorera ibirori byawe ntibizibagirane mu mateka, ariko ukazibuka gukontakta umukameraman uri hariya witwa Tito, akazaza kugufotora akanakwigira cyane neza. Noneho ikindi kintu, ku munsi wa gatandatu ntabwo bakora service zindi, ku yindi minsi irakora, ariko ku munsi wa gatandatu ntabwo bakora. Ni bene data b'abadivi. Ego. Reka tuje ku mafamiye. So reka ningire kukubaza. Uri kwihuta. Ubwo nyine aba audience imenye yuko atabandi bafatanya bikorwa kugeza ino saha. Muri season ya mbere abo ngenda nibuka ndaza kugenda mbetseramo, kuko uretse n'abo bantu buri mukinnyi ari umufatanyabikorwa, buri mukinnyi wese ahari ari umufatanyabikorwa. Hari umufatanyabikorwa nayo nibagiwe, Miracle Alimentation Gateka yahahiyemo bwa mbere iyawunde Musigo Difo, twayazamuye kuri alimentation yawe, uri mu bantu bari starting point. So turashimiye mwebwe mwese twashoboye kuvuga hano hantu, ariko tutaramusoza. Hari amafamiye peyitanzi, harimo famiye Pasiteri Sylvain Nzayisenga na Madame we n'abana be aho bari, tutabavuze mu mazina. Bless you so much. Harimo famiye Cyprien, Cyprien na Madame ari nabo banyiri ya restaurant. Namwe bless you. Ni famiye yadufashije, namwe mani wamugisha. Na famiye Jenny. Famiye uvuze Jenny bareka. Famiye ya Jacques. Okay. Iri kumwe na Jenny n'umukinnyi. Musanzwe mumubona sister wa James, nayo turayishimira cyane. Bless you so much. Jacques, ahantu uri uribuka wa mwana wawe? Ego. Shani twagize. So reka dutandukire rero amaradiyo n'amateleviziyo tutarataruka. Dushimire ibitangazamakuru bitandukanye byadufashije muri season ya mbere. Dushimira abaduha location barimo Milano, barimo Musanze Volcanoes Camp, barimo handi hose hatandukanye mwajya muduha location, barimo Susagarden nk'umufatanyabikorwa ukomeye tutarenze ingohe. Susagarden vraiment mwaradufashije, na manager wabo umuntu mwiza cyane. Sifa, bless you. Ni Sifa ni Fiona? Ni Fiona, bless you. Twakomeza. So reka dukomeze. Ubwo nyine murumva yuko urugendo twagezeho hari benshi bagwitangiye. So tukira aho nyine, ubwo nyine intambamye mwahuye nazo nizihe? Twahuye nazo nawe urimo. Ako nabaye umunyamakuru, ndikunda bariza abafana. Ako nanjye ndakubaza. Sawa, nta kibazo. Gumbwira intambamye wahuye nazo, kuko kugeza ino saha tuvugana benshi mu bo dukorana, hari abava i Kigali, hari abava mu ntara, harimo n'abanyeshuri. Ubwo wagiye usanga intambamye ari iswe y'umwanya, ni location, habaye ikibazo ki? Ikintu cya mbere, sinema nyarwanda navuga ko nibwo ikiri kwiyubaka ku rwego navuga rwo hejuru, kandi navuga ni ku rwego rutoroshye kugira ngo umuntu yubake sinema nyarwanda yihereye mu mizi, by'umwihariko mu karere ka Musanze. Niba uburyo ushobora kurimo serieze ntabwo ariko undi muntu abifata. Hari nka bamwe twagiye dufata bakakinamo rimwe utongera kugaruka cyangwa kabiri, kubera ko atabigize uburyo bwa kinyamwuga,
yumvaga ashaka kwireba kuri televiziyo nk'umuntu wasohotse muri filime. Kandi twebwe icya mbere ntarebe kuri kote ya Gateka ko yashoye amafaranga, kuri kote ya Gugu ko yashoye amafaranga, agashora umwanya akemeza agahagarika ibindi bikorwa yari arimo akaza muri movie. Ni ukuvuga ngo umuntu, ariyo mpamvu tuvuga ngo ubu ngubu umuntu dufata ni umuntu uri seriye, akaba seriyeze mu bikorwa byose turi gukora, akavuga ngo ndiyemeje ndamushakira ahangaha, turamubonera ahangaha. Ariko biba nkananyuzanire twahuye nazo nizo kumva ko rimwe na rimwe abakinnyi bamwe twari dufite batabyibonamo kubifata mu buryo bwa kinyamwuga. Imbogamizi twagize rero ni izo ngizo zo kuba bamwe batari bari seriye, ugasanga ntago azi ikimuzanye, ajaje kwifotoza no kwireba mu mashusho gusa atazi neza. Batubwiye ko abakinnyi mwatangiranye mwagumanye nabo. Ese ni muri abo nyine mwagumanye bagifite mu izo mbogamizi cyangwa nabo wakoreye casting? Muri timu y'abantu 30 twakoze casting y'abantu barenze 200. Byumvikana ko hari bamwe baje tukabareka bakagenda ubutagaruka muri timu yacu, kandi n'abafite icyo kibazo muri timu yacu twagerageje kubigisha. Ubu bose timu turi kumwe nabo bari seriye. Sawa, murakoze cyane. Noneho ubwo ni imbogamizi twahuye nazo, ariko tutibagiye ko hari byinshi twabonye byadushimishije nk'intambwe twageze kugeza ino saha. Nimba mu mezi 6 dushobora kuba dufite views na ziriya, turashimira abafana bo muri hose, Imana yo mu ijuru bamera umugisha. So rero ingingo nyamukuru twe twahisemo guhagarika kugira ngo tubanze tubazane ibintu byiza biteye amatsiko. Nibyo benshi mwagaragaye nk'abababaye ko ngiye muri gereza, ariko n'ubuzima byose biraba. So eske mwiteze iki muri episode muri season ya 2? Tutaratambukira kuri season ya 2, ni giki turiko turategura kubwana? Eske tugiye kuzana ubusha ubuhe? Eske abo twatangiranye nk'abafatanyabikorwa ni babandi nyine canke hiyongeyeho abandi? So ibyo byose ni ibintu tugiye kubaza CEO kugira ngo bashe kuduha umuco kuri ico kintu. Comment hariya muri hasi, bamanuke hasi badahe comment, katumanze dusubire mu gatoya cyane. Ahantu navuga twasoreje season ya mbere. Season ya mbere yasoreje he? Yasoje tubona Gugu afashe inzira yerekeza iwabo mu cyaro. Tubona season ya mbere isoje Tony ahindukiye agarutse mu rugo iwabo. Tubona season ya mbere isoje Cece bamutwaye muri gereza. Nyuma yo gusoza season ya mbere gutyo uko mwayibonye, muri comment hasi umanuke wandikemo ngo season ya kabiri ndashaka kiza bimeze gutyo. Igitekerezo cyawe nacyo kizahabwa agaciro, kandi ni n'ingenzi uko wumva byazagenda muri season ya 2. Ikindi warumbajije ati mbese abafatanyabikorwa bashya dutangiranye, niba hari abo twabonye. Of course hari abafatanyabikorwa bashya ari nabo tugiye guheraho. Hari abo uyu munsi muri buze kubona, hari n'abandi tuzagaragaza ubwo tuzaba tugiye gutangira season ya 2 nyirizina ku buryo bwimbitse. Mbonye uko uri gusomaho nanjye kansogongere bababonye. Baravuga ngo umufatanyabikorwa dutangiranye nawe wa mbere ni Forward Investment Limited. Exactly. Bakaba ari bo benga ikinyobwa cyitwa ijambo umubasha. Ijambo umubasha hakaba hari ni umubasha wine ikozwe muri tangawizi. Hakaba hari n'ikindi kinyobwa cya umubasha ikozwe mu nanasi. Abangabo bakorera rwagati mu mujyi wa Musanze, ndetse ahangaha bakaba benga ikinyobwa gisembe n'ikidasembe, ni ikinyobwa cy'abantu bose. Ikindi naco twiyabo iri abordable kuri buri muntu wese. Ufashe agatoya kabo ni 300, kanini ni 500. Akangaka nta kiba kirenze. Ubwo tuza gushiraho nimero mushobora guhamagara. Ni ikinyobwa antuka kamera kana murakabona ukuntu kameze. Noneho hari ukuntu ukanwa kumva karasosere nanone kakavurana ku bantu b'abaririmbyi. Ku bantu bose bashaka ko ikibazo amasinzite, ewe nakora niragenda pe. Mukomeze muryoherwe n'ikinyobwa cya umubasha. Mushobora kubona ndetse kuri nimero zabo bashobora kubonaho ikinyobwa ziri hafi wa 0788 97 80 713.
kubatazoba abana bifashe neza mushobora kugenda kukagura nimero ziri pinde hano n'ubundi ziba zihari ziba zanditse kuri buri kinyobwa cyose cy'iwawe so mukagure ntabwo gahenze kandi ni umuti vraiment udasanzwe ku bantu bakunda dusembuye nako karibu byose birahari urakoze cyane Gugu so twitege byinshi muri season ya kabiri ni season tugiye gufata igihe kirekire cyane cyo kwitekerezaho twandika dushutinga noneho kugira ngo bamwe hari mbere na mbere mbanje gusaba imbabazi na Iris Rwanda Limited yose muri rusangi hari imbogamizi nyinshi twagiye duhura nazo zitatuvuyeko harimo sound itari nziza cyane ugerageje kumviza izo twataye hari igihe byacamo n'ikindi gihe byacamo so mu buryo twakoragamo hari twari muri conditions twemerera nanone ibikoresho bimwe na bimwe twari twifashisha bijya byibanze nyine twatangiranye ariko ntatandukire ndasaba imbabazi abantu benshi mwaridoze mwaravuze ati ariko film ni nziza ariko sound ni mbi cyo kuba natwe twarakibona ariko nanone hako twicara burundu twavuga ati oya umunsi ni isaha ibintu bizotungana kandi nzira ko vuba bigiye gutungana so iyo ni imbogamizi ya mbere yindi ya kabiri twari twabemereye ko hari umuntu nabonye yanze muri commentaire ariko aravuga ati ariko Cece nago ibintu natwemereye mwabikoze genre gusohora episodes 2 mu cyumweru nukuri mumbabarire twese munatubarire pe urumva condition dukoreramo ziratugora nanone urumva habari ikibazo maybe cy'ibikoresho nanone umwanya wacu katugora hakaba no kwitanga kwinshi ariko twemereye ko byibuze season ya kabiri nukuri ninjye bivuze ku rwego rw'abandi bose zizaba zisohoka ari 2 tugiye gufata umwanya wihagije wo kwiga kuri project twasoreye ikintu cyiza kandi kirimo inyigisho hama dushimiye abantu mwese mudasiba kuturaba uko bwiye nuko bwije tubabwira ngo merci beaucoup twongera twatumirira gufata ku kinyobwa kidasanzwe somaho wongera usome ndayijeshe noneho hari ukuntu iyo umuntu agiye gukora mu rubanza iyo ikidaji kimenetse I mean kivide kinyarwanda ngo noneho navuze urubanza mu kinyarwanda rero ni urukiko mumbabarire nyine mu kirundi ceremony agiye gukora ikirori noneho wamena nk'ikidaji bagati byaryoshe nanje ubu rero ko kanansesekanye kandi bari nahushije umuntu abantu b'Imana seriously kino kinyobwa kirarenze no muti ku bantu bose kandi cyane turatumirira abantu bose bagikunda ubwo ndabwira abantu badakunze akayoga harimo abadepere n'abadi no kuri pe inzoga ibashikira hano nako harimo ikidasembuye hari nyene akadasembuye harimo tangawizi ngo bikizana sinezite ibintu byose akatangawizi neza akamaro ka inarenze donc ni kuvuga ngo nkatwe rero cyane dutuye Musanze no kuri pe ahantu hakonje ego ko ni Kigali ushobora guhura n'inkukura akakanaka niba ko kongeye kajyo abanyampinga twadukwiye kukanwa tumeze neza dutumira n'abantu bose bagiye kutegura Nyampinga 2021 aka kantu pe uzokabona wese azokanwe gute sibyo rwose akwa minyigishije bafata koja bitero ko ngwana sinezita ariko ndumva hungiye gukina bakaze kumutima so ibi bintu ni by'abakobwa ariko se ndavugana n'abakobwa bose aho muri ubwo nawe urabwira abasore yego barudasonga na elegance kuko ubu ndibaza benshi bariko baranitoza mu ngo zabo kugira ngo turashimiye Forward Investment Limited ukuri umugisha kubana namwe ibinyobwa wabisanga ahantu hose kandi na nimero turaza kuzishiraho muraza guhamagara kuwifuza gusobanura bwimbitse ariko pe ari nako mbivuga buriya abantu bashobora kuba ngo turi kuyamamariza ariko buraka mbivuyeho gatoya nubwo ari Forward Investment Group iri muri Musanze ntabwo turi kuyamamariza birenze cyane ariko nuko bakora ibintu byiza kandi bifite carte ariko buri abaturage bo mu Gakenke nibo wabibaza babateza imbere ku nanasi zingwa mu nyuma yabo biteza imbere ku rwego hejuru cyane kubera Forward Investment iragenda ikaramura za nanasi barangiza bakaza bagakoramo ibi binyobwa so
aho bitandukaniye iya wine n'inanasi akadasembuye ni jeans noneho ni na company imaze imyaka 5 yatangiye gukora yes ariko aho bageze pe mu rwego rushimishije benshi abatazi ibyicaro novuga ngo bikuru aho biri mu gashangiro hano Musanze abifuza byinshi byimbitse bahamagara banadukontakta none hari nimero zabo turi bushireho no kuri peni kinyobwa cheese mbabarira uretse kuvuga ibyo ukanywe ho rimwe gusa singiye kwevanta rimwe gusa ku bantu ndavugana n'abahanzi ko ari domaine nyumva for sure nta hantu namutoshika ku bantu batinya kuririmba voix d'autete hose urashika ku bantu bifuza amagara meza kandi aramba nako ni keza haba ku bana ku bagore batwite eka mbese no ku basaza nta muntu n'umwe kubangamira murakoze cyane Gateka iki kinyobwa baramutse bakizanye mu Burundi kugisabira ko umugeni mwamuba cyane gose ndakiye ye mwamuba na maguru fisi kuri set yawe igihe cyose uzaje bakiza abashitsi bawe cyane kadukomeze n'ikiganiro nyemere ko ndi bukubaze sarambabarira okay manzo rangize ibyirumbaze byose nasoje wasoje kumbaza Gateka turimo turaganira kandi tukuganiriza abakunzi ba film Ikiriyo Cy'urukundo hari n'indi projet yajemo hagati yitwa Darkness of Christmas reka manzi mbabwire ko Darkness of Christmas mpamvu tutayikomeje shoot yayo izakomeza ariko hari abantu bifuje kuyongerera imbaraga mugakomeza mukayibona ariko ku buryo burenze ubwo twe twayibaherezaga bayikunze barimo SU Scripture Union of Rwanda umuryango w'abasoma Bibiliya mu Rwanda cyane ko ari filime ishingiye ku kuyobokamana mbashimire cyane muri process barimo Imana ibahereze umugisha utagabanije ntekeza ko abantu mukurikirana Darkness of Christmas mu minsi mike muzatangira muyibone ndetse mwongeye muyibone buri cyumweru nekeza ko tuziyaranja uburyo dutangamo kwa 2 no kwa 4 kwiki twabahitamo wenda kwa 2 no kwa 3 cyangwa se kwa 3 no kwa 6 twabahereza Darkness of Christmas twihuta cyane rero projet nayo ntekeza ko tuzakomeza tukayibagezaho ntago yazimye ahubwo bazayibona muri mu Ikiriyo Cy'urukundo ndagira ngo nkubaze umwe mu bantu bakurikiye filime kuva dutangiye kugeza aho tugeze uyu munsi wa none muri support twagiye tubona ubwireranije ubuzima bw'imizamukire bwa talent mu Rwanda no mu Burundi hari ikintu cyitwa ngo talent yo mu ntara bigoye cyane kugira ngo ibe yagera mu kibuga ifatisha urabona duhagaze ku ruhe rwego mu mujyi wa Kigali no mu ntara kuri jewe ndavye aho twahereye pe tugeze ku rwego rushimishije turacakeneye kongeramo imbaraga turacakeneye gutanga ibintu byiza byinshi kugira ngo ntituzime nanone nta kwirarira ariko aho bigeze pe hari ahantu nageze ndabona ko dushobora kuba turi muri film atari comedy dushobora kuba turi abambere mu ntara uyu munsi tukaba dushima ku buryo ushobora kubona umuntu utangiye ese kwitaza kwidasohoka ukabona yuko abantu bose ni ikintu cyasohotse ari cyiza nanone tugira Imana tubona support rwego tugezeho pe hari benshi bagiye banenga bamwe mu bantu bakorera mu ntara cyane muri show busy kuba bazi gukora ibintu byiza ariko ntibashoboye kubipromotinga ngo bigere ku rwego rwo hejuru mu gihe usanga uwi Kigali arara akaryama saa 9 saa 8 ari kwandika sharing ibintu bye umuntu ku muntu achatinga n'umunyamakuru runaka kwanga muhuze n'umuntu runaka nzi umuntu wo muri wo mu Rwanda wachatinze n'umunyamakuru wo muri Tanzania ashaka ko amuhuza na Diamond bachatinga hafi amezi 7 atarahora na Diamond so ivyo by'abandi byo nta nubwo tubihagarara ariko ico nemera cyo ni kimwe cyo nemera ikibazo si ku muntu ikibazo ni igitekerezo maybe ushobora kuba n'igitekerezo ukabura aho gicisha ariko ubundi igitekerezo nasanze ari kintu gikomeye turasaba iki none kuya mu rwego turiho rwiyongere icyambere ku mukinya turasaba kwitanga kuri twebwe turasaba kwitegura cyane no kuba turi apte tuzineze ibyo turimo naho dushaka kugera ni kuvuga ngo iyi time twihaye kugira dusohore season ya 2 kwitekerezaho tunige cyane byimbitse projet birenze kugira ngo bazusubire gusohora ikintu gifashe kandi gihamye noneho ikindi kintu gisabwa kuri buri mukino ni kwitanga akumva yuko ibyo ari karakina atari juste ibyo biraha ariko ari ubuzima ariko aratanga nanone kirenze kuri ibyo
ngasaba n'abandi bantu bose babyifuza turacakeneye ubufasha bwanyu turacakeneye abantu badutera inkunga turacakeneye babandi baza kuduha ibitekerezo byabo nayo mpamvu Gugu kare yasaje ati uko umuntu atekereza season ya kabiri abipininge hasi yandike ashire commentaire noneho kumutera nkungu wari we wese nabifuza gufatanya natwe azi ikindi kintu nka reso mohari nshaka kugira buri muntu wese ntuduhagarike kuri kintu cyose uri kurakora motive ngo wabuze ibikoresho motive ngo wabuze kiretse wabuze abo mu gifatanya ariko still ino sa ibintu byacu rwego byageze kuko dufite ibintu birenze ariko pe ntitwize ducika intege ari naco gituma kimwe mu bakinyi batwigiraho maybe bari inyuma yacu n'abadusanga even n'abadutaha imbere batarabona ibintu bija kamwe mu barabonye ko abaye perseverance na consistance so turabashimiye mwese ariko buri umwe wese n'umuhanura ko buri projet ufise haba muri industry ya music haba surtout muri entertainment turi mu kibuga kirimo abandi bantu batwitanga imbere so nimba ushaka ikintu cyo gihitinga shiramwe imbaraga ubikore kuduvyumva korane n'abantu bashoboye kandi bashobotse nta kintu na kimwe kitazo ntuze wiganyire ngo ibikoresho wiki igitekerezo cyawe kimeze gute vision yawe ufise imeze gute so uzogera kure intekereza ko ikibazo ntabwo ndi bukubaza ibibazo byinshi kamubaza ikibazo bisa nkaho ari icyanyuma n'ubundi niyo watangiye mu rugendo rwa sinema nyarwanda navuga ko twarutangiye ntekereza ko turi bashya muri rwo ariko ubu ngubu ntekereza ko hari bamwe batangiye kugira ikintu batwigira ku bw'igitekerezo dufite kandi ntekereza yuko ku bufatanye bwa buri mukinnyi ku bufatanye bw'umukameramani ku bufatanye bw'amafamiye atandukanye ku bufatanye bw'imiryango twari dufite igitekerezo cyitwa Ikiriyo Cy'urukundo kuri wowe nawe dutangira byari bigoranye cyane kumva Ikiriyo ese nko kuri izi saha muri make umuntu waza kubwira Ikiriyo kirisobanuye for sure Ikiriyo kirisobanuye uretse ko nyuma numva nzorira zogumara amarira gusa ariko harimo inyigisho by the way Ikiriyo Cy'urukundo kirisobanuye ariko mu buhebuye pana bwa buryo mutekereza imitwe y'abahanga yarakoranye kandi kujya buri gihe tugenda tubatungura niko muzokomeza mubona ku buryo bwose ubuzima kwa kundi uvyibaza we byakubaye ko hari n'undi muntu byamubaye kukundi tubikusaniriza hamwe kugira ngo twerekane by'ukuri Ikiriyo aho gihagaze ariko geze no saha rero season ya mbere n'ubundi yanarangiye umengo hari ibiriyo byinshi zarangira gute bantu b'Imana yes nguko rero nicyo nashakaga gutushaho season ya mbere abonetse Ikiriyo cya gateka aja muri gereza ikindi Ikiriyo nicagugusha Ikiriyo cya kabiri ni ibiro byagiye bitandukanye so harimo ibiriyo byinshi by the way uko biri kose turashimira script manager wacu Gugu mubona hano kuko ntabwo yigera aja kure ya content cyangwa nako content nigera ija kure ya title yacu ariko vyama biri hahandi nyene turari gihe hari ibihe by'umunezero byansiye kuko imbere ko habaho Ikiriyo habayeho umunezero so byose tugerageza kubikusanyiriza hamwe cyane cyane tukerekana uburyo decision mbi muri famille itusha uhera ku mugore nawe ubwawe wayifashe ikagera no kubana bawe ikicikiro gikomeye muri society nayo mpamvu duhagaze ku marangamutima nk'uko ari Ikiriyo Cy'urukundo pe buri umwe wese akwikira umutima we ariko umutima namuganisha ku kintu cyiza ko kizomurinda kubabara kimurinde byinshi bitandukanye so muzogenda mubibona hari uruhererekane rw'ibintu byinshi uyu nimba harimo Ikiriyo kizotuma mbona ngo gikururana n'ibindi narabibonye kizanirana n'ibindi bintu byinshi cyane ari nako ntasoza ndi gusomaho aka kantu kadasembe tuze kukoherereza umudamu wa Tito uramuha ndabyibuka kadasembuye akantu kadasembuye kuko ndabyibuka bari ati tari mu bantu bari nyine nijoro rigeze mu gicuku umwami wa buri bitotsi haleluya nidaharuye yahagera ngo guhiga cyane Morodekayi ngo nibyo byamugejeje hehe aho Tito amera Imana icyubahiro basi ibiri byawe kumvikana cyane kuvuga dushimye cyane Tito ari mu bantu ndabyibuka season ya mbere hari aho twageze arafatiye bana imvune umunaniro twirwa kuri tele akarara editinga bantu mu duteze amatwi ngombe ngo umukameraman uri hariya director turamushimiye cyane gateka kamane ku musozo akaba ari n'umwe pe
dukwiye gushimira kuko mu batangije projet akaba ari ni umupapa tuje cyane ariko umufite haba mu bukwe instead yo gukora kuko sinibaza undi video yakaba yagizamo ndira kugize ukuri jewe kamuvugire hano pe nimba hoza n'umuntu akamukodesha kugira akamere filme twe tumubure kuri scene byumbabaza n'umuntu azi kwigatera s'il vous plaît n'umuntu nurinda kwigora ngo ndaje arazi gusetinga angles yo ko murabyumva bivuga hari tumwe nagiye menya hari tuntu bita ngo close up medium Sapere Imana igumugisha ariko aranyumva ariko pe dukwiye gushira ifoto yo mukavuga oya yagombaga kuza iki cyane yagombaga kugakirimo azosuza abantu yes mukomeje hagati arasuje cyateka kunzi bayisi Rwanda TV ndabasubije merci bless you abantu mutari muzi cameraman Nuriya mubonye ariko gateka tutarasoza ijambo rimwe wabwira mu mezi 3 murangije uri gukina filime nyarwanda ijambo rimwe ku babyeyi bawe bagwaye uburenganzira bwo gukina filime mvuze ijambo rimwe rikashobora kuba menshi wisanzure no ku barundi baduteza amatwi yaba baba mu Rwanda yaba n'abari mu gihugu hariya mu Burundi mbere na mbere ndashima Imana cyakabiri ndashima Imana ndinde babyeyi ukabakiriho nanone kabumvisha uburyo bakwiye kurera umwana wabo bampaye uburere buhagije bampaye indero so nanone nyuma y'ivyo bari bafite uburenganzira bwo kunyagira kandi umwana yumva cyane even abadukorana barabizi iyo bavuga oya yari kuba ari oya ariko nino saha barafasha amaboko kandi ndashima ko biri kose kindi naco abarundi n'abandikazi aho muri bose ndabasubuje kandi ndabaramukije benshi bakunze kumbaza kubera iki uvuga ikinyarwanda utakivuga ikirundi ndakivuga cyane ahubwo ino bakunze kumbwira ngo sindamenye ikinyarwanda ahubwo ikibazo gihari ni kuvuga ngo aho umuntu wese abari agerageza kwigana urwo rurimi kugira ngo abashe kumvikana no gukominika n'abantu bari kumwe so muzobibona n'intaha muzobibona abarundi n'abandikazi aho muri bose ndabashimiye muri support muramfata amaboko muri buri kimwe murambibona mu biganiro muri buri kimwe pe muranshigikira so kubw'ivyo rero Uganda reke ko ntibagikirundi ndabaramukije murakomeye mumeze neza nanje meze neza ndashima Imana nongeye kuramutsa abantu bose bari muri church yitwa Israel Church Burundi iri nyuma ya Église Vivante rusengero rwandeze still nino saha abantu ndiwe ngihagaze mu mategeko bashizemo Imana yamwijima mbigisha amasengesho yanyu ndayakira abakunzi banje aho muri hose abarundi bari muri diaspora bose ndabasubuje nongera ndabaramutsa nongera ndabatumira gukunda cyane iyi sinema yacu kuko iri n'inyigisho ego hari targets twihaye kandi byukuri tuzokwigira tubadeseva tugerageza kuba mu murongo w'ivy'Imana dushakamo ariko tubicishije mu buzima busanzwe tubaho hano mwisi murakoze cyane Karimbo uvuze ngo urusenyero rwanjye nsengeramo akarimbo k'Imana nshobora kubanza tugasorezeho ukina ariko ko mu Burundi kumwe igituma birimba cyangwa kakanzogera okay twanziki tutangiye manzi some kandi ushaka kugira tugorora amajwi saburi gisambo pe iyo nani bintu niguye amajwi ubuyagorora twagiye Dama zose urazishobora aho utangira ngendagendera okay reka dusoze nzogera kuco yavuze nzogera naho yambwiye kuko Imana atari umuntu ngibeshe iyo ivuze biraba yategeka bigakomera nifite ijambo rya nyuma kuri njye iyi ndirimbo ni nyarwanda hari agace nkundamo ni indundi hari agace nkundamo kavamo isi yuzuye iteye ubwoba n'ibidukinenge umwijima utuma tutareba imbere iyo tujya nubwo bimeze bityo nzi neza Imana yambuzeho
kuko ari majambo Imana ivuga maze ngo rihere. Ake indirimbo yitwa Inyarwanda Ni Indundi. Urazi gituma yaririmbiwe mu Burundi ariko ni Inyarwanda. Aha. Baraba tipe ushaka kubara Abanyarwanda. Ni Kinyarwanda kirimo. Atari Kirundi. Ntagirimbwe muri style y'Indundi. Ni style y'Indundi ariko ni Kinyarwanda. Oh. Gusa yasohokeye hariya. Okay, ndako. Kandi akaba ari n'indirimbo yakunzwe cyane pe One Nation aho muri hose. God bless. Okay, ni Indundi ni Nyarwanda. Ubwo nyine ni ukubabatsa. One Nation baravanze harimo Abanyarwanda. Katume ngo Indundi Rwanda, Burundi Rwanda. Miss Burundi and Rwanda, Indundi Rwanda, One Nation. Bless you so much kwa mwaduteze amatwi. Episode season ya kabiri ntabwo ndababwira ngo izatangira ryari, babitegereze. N'amatsiko. Tuzabamenyesha mu n'ubundi hano kuri. Ariko ntituzoba tubibagiwe. Tuzoguma ibiganiro biyowe n'agateka muzakomeza mubona na Gugu n'abandi bakinyi. Mwandike nabo mushaka by the way. Nico mushaka tuganira. Ni ikiganiro kiri murakoze cyane. Bless you. Amahoro y'Imana bane namwe.